Hu pfala uri mureili wa sedan o xelwa nga ndango a kuḓana na tshiṅwe tshiendedzi o ḓe a dzhena ṱiraka yawe yo ḓimela nga nnḓa ha bada. Mureili na muṅwe muṋameli vho mbo ḓi lovhela hanefho ngeno mureili wa ṱiraka na wa tshiṅwe tshiendedzi vho ponya vha sina mafuvhalo. BMW sedan that was speeding lost control, collided with a VW and went straight to crash on a stationary truck. Unfortunately, two people, a driver and a passenger, were killed on impact. Another passenger from the same vehicle, the BMW, survived, but she is in a very critical state. Khamitara dzisigati khaminete simingana ho ḓo vha na khombo he mureili wa goloi a kundela nga u langa tshiendedzi tshawe a dzhena ḓakani. Mashudu mavhuya a huna muthu o vhalaho kana o lovhaho. Vha maanḓa nga u ita khuelo kha vhareili uri vha reile nga nzhele. We are urging them to drive within the prescribed speed limit, and also those who are crossing low-lying bridges, we are also pleading with them not to attempt to cross because the current is very strong. We have had accidents already where vehicles were swept away by water. Vhuendi vhu khou thoma u ṋaṋa magudoni mahulwane a Limpopo. Lutendo Bobodi, SABC News, Esterbeg.